أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi keram uzvišene gospodare Allahe, koja stvori amen, uputi amen, bare blagodati, ni'ameti adingi amen. Hamdi lekera, ko svakojeg šukari, pajam fadiljeti prema vo amende. Allah je se blagodaje taj put bare, ke bila onim te genani dospinaja o kraju lingoro te do esa, pa hamdi Allahe azzawajelle kod ova šukari pa keram. Salavatü selami, cikomarum al-Muhamedi, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, lesiri familja, ehli bejti, leseran Allah, o ashabija. Im samom šapla като дилен прилачико пиро живото ки пракса тянен, о Кур'ани ма сунети джико йомул киямети Аллахуме амин. Авди коредо аве маменге, вакериба амин пали суретул Фатиха. Pa kad te hvaljen o autori, od ajtano imam Kurtubi, čivdja o amin, an jedere Fatiha. Pa ila meni, inšallahu ta'ala, znači kad džao dole redosledeja. Počujemo tefsiri, ali sad te počune Kur'ane. Šukari pohvalno o manuš palo su u kujini e suretul Fatiha, palo su završini, izgovorini o harf nun, koje je tamo palno slovo, taj suretul Fatiha, filo i tamo po kraja pohvalno i tamo teva keri amin. Kad kerila pelafita rovakeri ba amin, na ne ačkojba, palo su avea, znači kolafi vale dalin, na ne potvrdimo manušte ačkol te kerel pauza. Pa tek onda teva keri amin. E pauza, kod celo namazi, šajte avel samo kod duj načinja. No kava kera. Ali te kere pauza su izgovorine, a vole dalin, te kere pauza, pa jenes teva kere amin, od vana ne potvrdnuta od Rasulari, osim ko slučao manušte leu vazduho. Ak šilo bizo vazduh, dok izgovoria vole dalin, te leu vazduh pa teva kere amin. Ama te kere pauza na. Ko namazi seamen samo duj tana, ko te manuš kerela pauza, palo so u kuineu. Emo dva potvrdnuta od Rasula alaihi salatu wassalam. E pauza avela menge, palo iftitahi tekbir. Palo početno tekbiri. Kada manuš kola ko namazi Allahu akbar, pauzaj si. Emo kuineli subhaneke, sa sođalo. Emi seamen pauza, palo so završini o ukujba o Kur'ani ko kijami, anglav težal ko ruku. Znači, panlape, ukujnja subhaneke, Fatiha, sura, sa palo so završija je sura, nađala direktno ko ruku. Čerala kratko pauza. Naprimjer, kad ti si butrala grešinena, panda u Kur'ani taro kijami na ukujnje, ola ko ruku gele. Pa u Kur'ani završije, kaj? Ko ruku, so i tamo zabranimo, imamo še se zabranimo, a minge kaj? Ko rukujem ki suđu tekera, to kujna u Kur'ani. Ali oko hadisi koji imam Buhari, koji imam Muslim, tamo je Buhurej, radi Allahu ta'ala anka, Rasul alaihi sallatu wassalam, kedja, Iza amana al-imamu fa aminu. Kedo imami kao akeri amin, ba keren hentumen amin. Pa ka soro amin, ka podudarini pe, ka poklopini pe, e aminea taro melaikija, kao venle se oprostime, le se regjunahija. Malete, che god aveva po predaje da je kameli ko aka kere da je butika oprostini pe ti regjunahija, od tena ne, nisamo koja osim emanuše se retiknea haramija teko sebe. Dok islamska linija vakera baš obare harame muško na te kerel, te uva te pero znači pišmani.
Pa kad teko hadisi, verodostojno hadisi koja beleži imam Buhari, imam Muslim, a vela menge štar buča. Kola morate destinente, kojek momenti, pa tek onda te oprostinente a menge o gunahija. Prvo buti, o imami telakeri amin, dujto buti, o muktedija, to jest o džemati koja palo imami kaldini, telakeri amin, o melaike telakeren amin, hem šta to buti sa, kala zajedno to koje treba. Pa tek onda imamo šesere gunahija te oprostinente. Hem pale pena kad učenjakija, ulavena pisih tilafi, da li šao šukar deli amelija, te ko se nema muše se ne bare haram je ili na. Otikne i tane definitivno, je sigurno. O šukar amelija, te ko se nema muše se ne haram je. No, međutim, baš o bare haram je većina alimija i tane ko mišljenje, kada kera moramo ušte kera te ubate pero pišmani. Hem zamislena kada subhanallah. Kogor dnevno samo manuš, kerela ne savjetiknem sitna gunahija. Pa Allah haramija ne se rovena ne se ko slemo prostime, samo kaj va keri amin palo namazi. Amin tano so sunete omanu što izgovorili. A zamisleno onda savitani nagrada namaze sire. Ako samo sebe pio amin ovena tuke oprostime od tiken gunahija, zamisleno onda kompletno celo namazi, savitani nagrada ko Allah. Samo gospodari sjeme. A vera ko džemati, palo imami vakerea amin, movena tuke ko sleti retik nego naja polavnike. Od drumođiki džamija penđadoro aneli. Samo gospodari sjamen, od drumo premali džamija teave, u Allah azza wa jelle dinga se vapijate zaradine. Čak od ova, zamislite, a veki džamija, car Allah kjer odosno predaj, je korako sofrdeja, ko slova peta kutar gunahi, a odujto korako sofrdeja, pišini petu kišu karameli delo buti. Samo i tamo gospodari dinu ne. Hem zamislim, džarce vore, andi džamija di čeri. Čeralčiki džamija, je korako, o Allahi ko sela gunahi, odujto pisini tuke delo. Je korako ko sela gunahi, odujto pisini šukar delo. Pa ko avelo manuško dive džuma jako, nangjola, jela musuri, hem perelo kula buča svamena, ko hadisi, hem džalaki džuma, hem približini puzalo imami, baš o svako je korako koja kerel leđiki džamija. I sile berž dire posti, hem berž dire qiyamu lejl. So misline, a onda savitanje nagrada džumaki. Ako od drumođiki džuma je sito esavke hasanatije. So je onda džumaja. Govori vredno je save sevapi Allah tarisi. I onda imamo šavdije, učena pe dobro sana me interesa od deređe, taro kola su živingjan glava men den po hiljada beš. Hem šukar buča amelija delja čerđe. Pa meno ne nikad nakaresa. Allah hiljada beš krge. I jedan but vreme šukar delja bučate čeren. Pa mena abdija malo prosečnu životu pinda šova, neškore se lajf tavardiš. Ama eke prilika, tu i si tu nešto so stav halalen, ona gune generacije ša je samo te salinen. Ona kala hasanatija je nagrade se vapije, ša je pa samo te salinen. Pa mi dojki džamija iskreno nijeteja, još je terese ona gune generacije. Pa vake gamba što vake riba amin, pa li suratul Fatiha, ko džemati, pa u imami, ko se na petutab tire harami. Beližim imam Ebu Davud, kajek ashabi Ebu Zuhair el-Emari. Diklema mušesar dova kerel, pa ko kraja lese amilohim bakerga. Završim tiri dova, bakerindoj amin. Se o amini i tano sarek pečati ko listo. Pa bakerga se o Ebu Zuhair, yek divet noma ikilo peygamberi aleyhi salatu vesselam, hem diklama muşe,
sar doa kerel. Enkipiri doa but upor mohine. Znači but molingea Allahe, but rodingea. O peygamberile se va kergea eujebe in khatem. Kao elde se kabuli, a ako doja doa pečatingeava. Pa neko pučila, ja Rasulallah, so i tamo pečati baš i doa. Va kergea keriba amin parilate. Palo su kokuine, e doa, va keriba amin, tamo pečatiba talitiri doa. No međutim, kao hadisi tamo daif, znači, sallahu kakja predaje, proca sam dikama ušet doa kerel, ema kerel Rasuli, a uđebe in hatem, kao ili se kabuli, akula pečatija. A so je opečatija Rasulallah? Va keriba amin. Pa kao hadisi tamo daif. Označaj, ili su značini amin, oftano pravalen Allahume isteđibe lena. O Allah, odazvin tutamenge. O Allah, kabuli amendar ker. O amin, šaj ko duj načina ti izgovori nanje. Šaj ti izgovori mi pe duj dužine, to vel amin, šaj samo je dužina, amin. Znači, ko duj načina, no so di tan ispravno. A ne ispravno i tano, o manušteva kerel, amin. Ko mim te čivel te štidi, so često desinite, amin, min ke to značaj, ke čivel, ko mim te štidi. Amin, tamo te počine prema o nešto. Tamo dovala ko Kur'ani, kada Allah je zažel objasni situacija, baš o drumo premalo Betul Maftis, Allah pa izraz, amin, cidinja o drumo prema Palestina. Dobro, dalje o amin makeri peko glaso ili ani peste. Pa je tamo nešto so, bud često desini pomanuša, dilema, diskusija, maška peste te kerem. O imam Šafija, o imam Malik, va kerema. Kaj o imami, o amin va keri ko glaso, ko namazija keda u kujini peko glaso. Znači namazija kaj u kujini peko glaso, o imami, o džemati, o amin va kerena ko glaso. Dok, ko svakoj puti, i si je htilafi pa čekem kwa kao. I si jemo kulakula va kerena napnula. O imami, o amin na izgovorini, samo o džemati pali leste. Sima kao mišljenje. Znači imami palo su ova kere, vale dalin, ovčutini. Ama o džemati pala, va keri amin. Hem dokazinjena koja si, va keri jampana ko prvo desi misina. Kogod ja piro mišljenje, dijem argumenti dokazi mišljenje. Emo dokažinjena kava piro va keri, kaj o imami, o amin pali fatiha na va keri, samo džemati, dokaz dengi hadisi, Tamo Ebu Musa al-Ešari, kaj va kerja, klasika vjameno pejgamberi alihi salatu wassalam, svojo sunetije ma kerja, kada kaklaninen, upotpuninen, peren tumare safija, em nekajek tumen predvodinel, pa ket kanel pe tekbiri alenem tumen, a ket kavakiru imami gajri magdubi alejhim wala dalin, tumen va keren amin. Tumen va keren amin. U hadisi bešela gare, znači, o imami ket kavakeri wala dalin, tumen va keren amin, a no imam. Gara ova, znači, vjerodostojno hadis. Naravno, ke palika ponovina, pravalin ke neko šunela ne samo mišljenje, a ver, ko anane isto sarlje so, dva mišljenja majušu anane, znači, te prihvatinjem te ako, ko zangodo doale se so čudno ko kante avel, masidja, nego a čovem proverim, se uvek postoji ne samo argumenti, ko to manuša a starena, dokaže naravno. A kavađi kod odali manju akeri amin ili da. Pa da ovdje amende kad čuneno manuša suprotno mišljenje koja nam nisa glesoro, somenu akera.
Ne kao nikada, šum proputi šuna. Modo ozbiljno mam škrelovare. A u stvari su značenja kao. Kada gyar mafio mam škerela, kada kerele se jek mesela, jek ko, okuma, ne kao nikad po životi, načuju, načitiju, naraknu, nadiknu, a ko u stvari makirjam je samo kogor nađana, najam svesna kogor nađana, kaj nađana. Najam svesna kozu nađana su nađana. A su najgore misli na kaj džana. Kaj to najbolno musi biti. A u toj pitao kjer na nekaj. Ili pa na nekaj. Ono pa na popasno. Kaj to pa na popasno, ono što ne girino do. U redu. Tu šajsikljani odredini butijema praktikuju nema beršencama. Mora imam što ja čov. Jer na nepravanen uvek ispravno do vas od tu siplina. Jer na uvek ispravno dovati o mišljenju. Pa dobro, sad na neispravno tome, ali kada dešu panč, bez praktikuju nam. Wallahi, te živine, mišel upinda bešu, dovati praksa te kere, pogrešno bi kere, vajtano. Nekaj čitinjun. Diskusija kergjape, da li je televizija haram ili ne? I jeka kanal lendar uštelen penelagja. Allahu akbar. Sam šajto je televizija harami, a me kerisima je televizija. Sukerelo, ovda dokazini, normalno televizija na ne harami, ovdela dokaz, kad je televizija na ne harami, od vas je televizija slikere. A ja ovdje dokažini kad je televizija na ne harami. Čumanuške da nešto koja nam je, ja te postupino, a mene čisto da se. Zikaj imam še propisam koja maluš, pa me kavala teš peškerao. Wallahi, še upina bešte čerama, ne ispravno kere. Mislim, ja prekate to, mine džumate maši pravo kistolica. Ema nam to bi asinade se sad kao dini pe ispravno kistolica, kuma kerala, ali kuma pumanka sikaj, biš beša džat plajnam. Pa biš beša ispravno plajne, na klajn pa džat kistolica. Morate začini kaj si to ono mište ispravno. Biš beša sikaj. Čumanuš mora pravanen te na reagurin. Oi pa kjer jam, manuš mora to habbe kolinea, em te acceptirini uvek i si manuše ne sa ojadan dokaz. Sad su si na kala dokaz. Kao imami na vakeri pali fatiha, amin samo džemati. Su se kuvarodostojno hadise avlagja, oj bu Musa ele šari bilo, o resuli si kad jameno suneti. Ema kjer jamen gebnenela. Jek tu menda neki čov te predvodini. Ke kanelo te biri, ali nem tu meno te biri. Ke kavakeri ole dalin, tu men vakere nami. Ana vakeri jako, o imam te vakeri. A pa je tamo nije so argumenti. Ali ja meni se jamen so hadisi, koja pominjam neki početka ako pratim je. Kaj bi Hamar sam, Iza amana imamu fa aminu. Edo imami kavakeri amin, vakere nem tu menda. Znači, kad kaš materu imam ja, nem tu menda vakere. Ima kad te buti, šune šukarke buti. Zabranimo emanušen gete na kaven e imame. Zabranimo te na kavende. Doko imami vakeri vole balin, tu koji nam palanko džemati već pergam ti retuče vazdu, hem samo ađikerea spremno i nam te vakere amin. Buhari sa bări, hem često desini pe aminde, o manușa palao, tau imami spre mine na pe. Imami panda gotovo na nju cuiva, o manuș pergea po pluče vazdu, hem naști zdržini, amin. O imami panda gotovo na ne. Mana kave ni imame pa čak nikodo. Na tromašte na kavi po imami, niko pokretija, ama niko lafija. Pa pazim. Na ne na kajba imame, niko pokretija, te džangi veste, te perete ušte, ama niko izgovorima, niko vakerima. Pa manuš, o amin šajamo peste te vakeri, a šaj te vakerim ko glaso ne. Nema kad te koja je tamo kući ba,
fix ko priroda, razilaženje ihtilafi, na varane umanušte osetini nešto ano peste, ako neka šunela ili pa na šunela kaj o amin ko glasova keri. Ona često desini pravdi. Manuša je kjaveren kaj tikujena, so se tu na kere o amin ko glasu, ili pa so se tu amin ko glasova keri. Pa je tamo ihtilafi maškala islamska linija. Vakeri o ata, o ashabija vakerge amin, a dobore bud glasno ani džamija, kaj ki džamija sporisadili tamo vakeri ba amin bari buka. Bud bari galama ki džamija sine, kada o Ibn Zubeir, neli imami sine mokula so pali leste kaldinge. Kaldido ani džamija, tamo baro vakeri ba amin bari galama ani džamija sine. Dok ko imam Ebu Hanife, kumam na. O amin kava keripe, ani peste anako glasu. So se. No o amin tani dova. A je dova i tani prečo u manušu te ukujma ni peste, anako glasu. Jer ma dokazi dela kuransko ajeti šunen čukari. Pa kero Allah azza wa jalla anu Kur'ani, vikinem e Allahe, ponizno, hem tiho, tik ne glasuje. Hem dokaz, kaj tani so dova amin vakerja, Ebu Hanife. Malo kada wallahi sto vakerja ja kad uđibte da'avetukuma, kada wallahi azza wa jalla tome dujenge odazvinjape vakeri kasnije Musa se, kada Musa do vakerja, a o Haruni so vakerja, amin vakerja. Pa kaj tamo dokazi so? Kaj o amin si doa. So so Allah je grua kada tume dujenge odazvinjape. So o Musa doa kerela, o Haruni amin vakerela. Pa osoditane vitime sad manuša kola dorinena. Pa o amin tamo pravanjem doa. Znači, Ebu Hanife si repiro dokazi. No akiru pejgambera a.s. tu mengo jevreja. Niko ništa aver pobuter na zavidinena, taro selam, em taro vakeri ba amin. Pa istima kanal koja isokula mušakla pa nakon šunen o amin, vakeri preko glaso, a je taro dokaz jaknela, tamo akava. So, kada amin je zavidinena o jevreja, ova zavidinena amin je ko selami, em ki do. A o selami makerale ko glaso anano amende. A ona saršete zavidinena amin je, ako na šunge amin kaj vakerale. Znači, spak misli piro dokaz. Manuš naštite puna, kavaj tamo samo je maver naštila. Vaj tamo samo je išareti, koji cani vezati ne amaneli. Znači, ako vam ništa im tamo najispravno tamo sa, ili pa te pundano dva, se neki strano dva, menašti prihvatina. Aj tamo musibeti. Aj sami hadisama koja keripe kao Rasulullah sallam palo so u kojim je suratul Fatiha, ker ja amin, tik ne glasuje. Ema kva hadisi prenosinde o šu'be. A onda i sami javir predaja kao Rasulullah sallam u kojim je suratul Fatiha, Empali suratul Fatiha, amin vaker jasa u glasu. Ima kva hadisa, kada je dujto verzija prenosinde, o Sufjan Ethevre. Pa imam Buharija, imam Dari Kutni, imam Bejheqi, prihvatija kva dujto predaje, kao imam Sufjan Ethevri, se kuma oftano, pouzdano, povedljivo tamo šube. Pa paljava kera ihtilafi i si, baš kako islamska animija, sarem ko samo način valjani o amin teva keripe, da ko glasu davani peste, ali manuš ne bi valjali peste te dozvoli, neka ste mrzini, samo sebe pi kaj ovo averča ne postupi. Zato si ja meni kaj manuša mrzine na kemere, ki savi verzija kaldini tekbirence ili bizo tekbiri. Kaj tamo samo i taju šaretija kaj manuša na jedan džandi pataro dini osnovna bučača valavi. Dobro, počnemo tefsirama, nisam tek ovako Kur'an direktno. Suratul Fatiha tani anuni sura objavljivanu Kur'ani. A garen,
Suratul Fatiha tani anduni sura objavljeni ko Kur'an. Na kera e Fatiha anduni objava. Anduni objava janova pe. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Apa Allah nam ngia ayeti atari suratul Mudaththir. Andune panja ayeti. Anduni nangwa suratul Fatiha. Ama sura sa sura taro početko džiko kraja objavljeni tani anduni e sura Fatiha. A paluni sura pođena sad si ne objavljeni. Suratul Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath. Emisijek čudno vezama škar je prvo heme paluni sura butan onduj pa še povezime pa inša Allahu ta'ala Allah te dingamen takatim hayati te avar idha jaa nasrullahi wal fath ka pomina znači ja čudno ama but pa še veza maškari suratul Fatiha i suratul Nasr. Sura Fatiha vela mema kerga mektar Allah kere anava kula sinela šifa, leko ilač. Ma kerga msao hadisija kula Allah kerena ta vodova kajtane suratul Fatiha ilači šifa, on tane sa daif. Ama ki praksa alo, kaj si kavjape e sura Fatiha, sar leko, sar ilači. Em pominjam verodostojno predaje kada o Ebu Sa'id al-Khudri neli u kuingaje mamušese kuana ile muslimanu kuingale se e Fatiha pa ovo le sa slardjane. Ema kad te pazeni se buti subhanallah. Ili mamuške da je tamo nešto nasvalo, džalako doktori prepisini le se leko. Ama moro dva leko baš do nasvali pa sa ovoj sile, te biso sa slo. Uzalo su dele leko ko avalanile se baš od ova nastali pa propišile se odredimi količina, na primjer, 3 puti kod djeneli te lelu igači. Te bi deluini te sa slo. Pa i sjamen, kad krela pelafi taro suratul Fatiha, oj ti praksa alila sar leko, sar ilači. Pa i sjamen o leko samo valanja menge pana e količina kozom puti te lapate sa slova. Qualche predaja koja pominjama taro Ebu Sa'id al-Khudri neli kaj u pominjama nušese suratul Fatiha, a kaja predaje tani ki Buhari. A u rivajeti ko Tirmizi bešela kaj o Ebu Sa'id al-Khudri kada u pominja kalima nušese suratul Fatiha u pominja efta puti. Pa isjamen leko ko avalanja minge, em isjamen e količina kobor puti telane. Pa vela mamuško Resula Islam vakili pa ja Rasulallah mi rep hale duk havale ovođi. Jer ino Resulem pomalese nek pijel avgin, nek halavgin. Pa vela mamuš pa je odvito gdje ja Rasulallah pa nek hale duk hala ovođi. Pa je Rasulallah sami rijem vla neka hal avgin. Pa vela trito putem vla ja Rasulallah nek hale duk havale ovođi. Pa Rasulallah neka hal avgin. Pa hala avginemo trito dive, emo manuš sa stilo. Pa buti bitno o manuš to vele baš nasvali pa o leko, a heme količina kozom puti od ova leko te koristim, ako mangoso te sa slo. A je duša mari i sila potreba pa do ilači. A gjareli. A od ova ilači a menge suratul Fatiha koja mora kod divetu kujnela dešefta putija. To jest dešefta rekatijem. Po svakoj rekati mora je suratul Fatiha po igrom te kujne. Allah je ta ne panč dnevna namazka. Pravo sabahić tija, ako mangija so sam stote ove. Kaj na svalu kao ve. Suratul Fatiha isjamen 3 vrste tevhidi pralami. Isjamen tevhidul rububije, tevhidul uluhije, tevhidul esma'i wa sifat. Pa kad ne savja kavašu nena ovehabije izmislije, 3 vrste tevhidija. Mnogja podela ona gdje su lavdjo tevhidi ko 3 vrste, ojna i ne penđardi
Quando generații, n-ai nu doar pânjea două cu vreme tău la sahabi în coresul. Do. Pazile ne muti. Tajwidi. Pravilno ukujba u Kur'ani. Sar nauka. Si noi pânjea di quando generații, na primer cu ashabia, jangleri on akaleana avența saramena de suseamăn podele, na primer idgham, iqlab, ikhwa, ishma, med. Na jangleo amo jangle pravilno u Kur'ani to kujnena, ba na jangleo do sam nekinela pe. Ama amen ken gama kala podele se vepi polo ko ukujbamente ovel. O Kur'ani deliba ko juzia. O ashabia na jangleo do atare tente peneda e kja sabese ukujmange o deshu panšto juzi. Oni bi razumili to su tula fikere. Ama când bi parele se dola o teu, bi já não só está lá fiquerel. Palo ne kudurim que ia cala podele. Ela teško lesi. Dobro, ne kući ba i kilotma. Da li tamo gružimo o imani, o islamsko verujiva, odolea so o tevhidi ulavdilo ko trimbrsti. Kolane, ali Kur'ani u tane ko šerijati. Svako je tamo bila vrste, ali ko Kur'ani. Samo su na ne, anav kerdija jehad, na nela kedin dodo, anav ko ameni si amen, a mojta ne u te ko šerijati. Pa ako ameno doa ulava, emba kera, akala ayetia, kerena lafita doa, pa akala itamo doa tevhidi, pa akala ayetia, kerena lafita, akaja vrsta, lajtama pa aja vrsta o tevhidi. Dobro, je kućiva. Da li manjen tukja kalaj sav ko ulajba o tevhidi, paresti kerdo ili olakšimo? Naravno da olakšimo, subhanallah. Znači, jaha, dženal, akava, ajetja kerena lafita, akava ja vrsta tevhidi, akava talo da ja vrsta tevhidi, maje bud polo kjado. Naprimjer, ano Kur'ani. Quando ne generacija in glav pravanje, na si nečim te herekatija, sad su meni sam na ti u, sukun, dama, tenvinja, na i ne odova. I zamisli na kana. Dalje amen ja dio lakšivo i harokjerdo, su amen ko Kur'ani i sjamen akala buča. Pa kad ne bi ovaj labuča, amen bi našaldio, a ne bi čaro Kur'ani te čikina. I onda amen ono šem toma. I co dezini pe? Uticijeli o manušaku originalnosti Kur'ane si. Menim je u Kur'ane odolja su čivde i u dama, fetha, kesra. No uticije. Pa na uticijeni u alimi ako te vidi ulavdile ko trin vrste. Optano o te samo kaj dingene na rava. Em kjer je podela tebe o manušak pokula i so. Ja, no znači, to velim je pojasni. Ama džak. Jer neko mrzini tuneli, sobote kere, sagote postupine, odvaja. Obar tovem praveden teva keren, tamam izmislije, udurine sadi podela, ama nanodja podela kuđane sa obaru problemi. Oj na utičini, me sad ke podeli semen kobor mangen, ko razna šerijatska discipline pravo. Znači, ko šerijati razna podeli, kod jedna disciplina i situ, ama so je najbitno oj na utičini, na menini od ova su svi okej. Ontano te samo i tani so, anav kerdi didola ke anav, te biša amen pošukar dva te razumina, en popularni mi te ova. Pa znači i suratul Fatiha pominjena pe tri vrste tevhidija, so jasno ukazini kobori bitno je vredno kaja sura. So se odvajtano ujedno je suština tarakva din. O tevhidi tamo je osnovno buti, en koji ispravno svatinjem razumini, a kala tri vrste tevhidija, en lenko piro hayati ki praksa kanel, odvajni što su tutaro Allaha za ođene kanaljen parodel. Hem te kerjamo ovakove, bizdillahi ta'ala i pilambere, inša Allah. Dobro, kja sura počminja lenge, mafjencar elhamdulillahi rabbil alamin. Pančtane sure ku Kur'ani kola počminjena, hamdeja. Prvi tani suratul Fatiha, dujto tani suratul Al-An'am, trito tani suratul Kehf, štarto tani suratul Seba, en panšto tani suratul Fatir.
5 sure počminena, koje sa po način sa so počmine suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O autori direktno kuvela ki sura. Pa ako primetino napominje angla e bismillah. Nego direktno pominu angulo kuransko ajeti. So se tanobaro ihtilafi razilaženje maš kako islamska linija, da li tam je bismillah deo tamo Kur'ani ili ne. Pa imam razi, ko pirote tefsiri vakeri, negde kolo šelu pinda stranice, to jest dela dokaz kaj je bismillah tani sastavno deo tamo Kur'ani. Kaj tani Kur'ani. Dok o imam al-Alusi, a on tam letao Purane Alimija, Mufesir, emulotano 1270. hidžretske godine. Ovo je ovako 3 stranice dela dokaz kaj je bismillah na ne Kur'an, na ne deo tamo Kur'an. Pa razilaženje tamo. Gledaj imam Kurtubi, kad počmini od tefsiri tari suratul Fatiha, napomine bismillah nego direktno kupila ko angulno ajeti. Dobro, bismillah. Čerova peko glaso ili na. Učiva i tamo kana. Imam Ebu Hanife, imam Ahmed, on ta neko mišljenje kaj je bismillah u kojini pe ani peste anako glaso. A ne savjetula, osim ako manuš imami, a raki pe kojeg tare, kao manušana džanena, so alani tu kujini pe bismillah Allahu Kur'ani, tega ni penemo imami ko glaso kao akere bismillah na njegu sami smetnje. Sad su na ne smetnja nekad o imami, o zikr pa o namazite kerelle ko glaso, ne bi ni neko taro džematite si klovi. Ibn Abbas, ki dženaza falana, ko glaso u kojim ja sura Fatiha. Džaneva sosu Ibn Abbas falana te keram. Suneti i tamema nužente si kave, ako je propis na penđare. Pa džanglao Ibn Abbas, ki dženaza, dok je ne imami, ko glaso je Fatiha te keram. Suneti na keram opet. Ama magidojte si kave, znači, džemati. Pa razilaženje tamo baro, da li manuš falani bismillah ko glaso ili na. Amo koje tamo su bitno, kaj na valjani o manušte počinjenje o Kur'ani, a bizo te pomini bismillah. Pa je tamo pogrešno. En pa bilo dolja završina, o Resuli alaihi salatu wasalam, pa je Abu Bekr Omeri, ona prenosini pe kaj bismillah ko glaso na uku ingela, nego ani pesti. Pa kada si sa koji ihtilafi, onda je tamo najpreći te lupeko o Rasula alaihi salatu wasalam, hem nesere ashabija, pogotovo kada duj ka spominjam. Sad sam kao kjer doslovno predaja, so Pavlo mande sledinen a kale dujem. Ko o Abu Bekr hem Omeri, pa im goro mišljenje tamo manuš najpreći te lupke si ihtilafi, maš tako ashabi. Allah mu ljato prosvijetu putijem ti do sva prihajri, ovim sasteko sabari, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.